ibantu bamaSikhanda base-KZN kanitsho into neve nicula ngokufana nonke nonke niyafana kancula nifuna uxela uba khona enkabeni enoyikhuphula apho into esegqimo lo ngombulolo konjoni tosoba igozi lomuntu nonke nicula into enye efanayo wonke ovelayo ufuna ufana nani and ovelayo uza kweli chuku leni anovani neefensi zikamkhuzana nezingavani neefensi zikabalomnye umthandeni nisenzela into eningayaziyo sigule thina simamele uMasikhanda ophuza ikhemesi omfazi omnyama sasayibona le nto yenu nonke hayi kanikhuphule inkabe humbozo lomoto hobosela amanzi inxani imandoda ninochuku hayi suka mani into ngocula ngokufana. Molweni bafethu, bayaqala unibona igama lami ngu-Amani. What a great time to be alive bafethu. We all know Mzansi never disappoints. So masijonge namhlanje benzani. Yewethu ntombi uyintoni ku-Andrew? Ndifuna ubuza nje uyintoni ku-Andrew because ndikubona apha efowunini yakhe and ke ngoku ngumntu wam lo and kudala sihleli mna naye. Kudala sihleli sobabili. Yayibona lana? Sine-years mntazi. Sine-years mntazi. So ngoku wena xa uzokwenza le nto uyenzayo mntazi ayizosipana because uzondibona mna sendilapho. Ndicela ubhlokhe please, cela uyibhlokhe le number. Ungaphinde ube lapha kule phone otherwise ndasesowugagana awunoba nomntu wonke kaloku sana. I know you mntazi, ndiyakwazi and ndingaya napha kokwenu futhi ngaphezulu ndikubonise uba ndim ngumntu wam umntaselo. Awusozukwazi, hayi awusozukwazi mntasi noba ungathini. Ubona laa nto yogubhulula ifowuni yepartner yakho, going through your partner's phone, it's never a good thing because uzayibona le nto uyifunayo, uzayifumana le nto uyifunayo and it's not gonna be nice. That's the case apha. Ile nto yenzekayo kugela. Ngiyapambana le out. Phi mama. Anzibona sijaba. Ngicela nithule. Nathi ngoma yami yeza ngongoko. Awazicule apha eColo. Bambeli. Sengibona amabhilidi namanye akaya egushivule vala Iyafana namaphorisa le chap. hey wena uhlwele into yawuba papa energynyana yawo yawusibelisilo wabona nina mfana Godman. if ya Maphorisa from Temu. pala ka mo rapping ke tsena ka mo producing ya pala ka mo producing ke tsena mo rapping so I always have something to do afanaka so when I relax Ibizo lakho kuthiwa ngubani? Korani Newman. Ngumuntu Ndebele mntana. Ekhaya ngaphi? Engwenje. Ekhaya kusengubeni. ekhaya ngaphi Ngibere ngwenje. Werengwenje. ngibhenja ngaphi Uko kungwerengwenje kanye ngwenya. Ayiso ingubo yenja. I only know a place called Ngubo Yenja, not Ngwerengwere kanye. John. Ayibo. Boom. Eye nana yo. Kasongo yeye Mombali nanga The chewing part. Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Stress. And use bank. Stress. Mombali nanga
John Wick kanje ethaweni soze wabanzi Timer. Nawe ufunani da? Eish. Maybe usendlini or somewhere with your friends. Eish, but kodwa eish. We don't judge. Mshaye. Mshaye. Mshaye, mshaye. Mshaye. Mshaye, amdubuleke manje, mdubule kodwa manje. Manje ngabe amdubule kodwa manje. Mshaye. Mshaye. Mshaye ngekhanda manje, mshaye ngekhanda. Mshaye. Mshaye. I go cameraman for the why. Why uyenza worse le situation? Tublaleja man. Tublaleja. Mshaye ngekhanda hayi ngiyathi. Tublaleja. Wena uzoyithubula ngiyakubona. Kijk me voeten. Kijk de roeibol. Wat me voeten. Timer. Ikundane. Timer. Abroke abantu yo. Bafethu nakuze nenye. Jonga balance go 41 rand for Jonga ipi 200. No money. Akunzima uwo kangiphume lo kesend walo kangupu. Hey, akunzima. Ngiyabonga airtime. hayi usinakuyona airtime le ID number sacela ungijeke 350 lapho ukuthi uthini Yo, uzenenye. Uyakuthanda ukubikwa The principal is a Kaizer Chiefs fan. wena. Yo, uzenenye. Uyakuthanda ukubikwa wena. Wabheka uyosiya. Wabheka uyosiya. Wabheka uyosiya. Wabheka. Umntazibhobhodla umjongile xa ufuna usetlisha nawo i-community yonke yamazi eyakhwazwa nasekuhlaleni nawo unceshe phinde wazibambela. Imagine. Yo, give me 0. Utata we-graduate i-karateka. He's so excited. Ukhupha izikills zakhe ze-martial art. Esibabenjilo bafethu, Mzansi never disappoints. So if you enjoyed that video, make sure you subscribe. Don't forget to write down number bani when you subscribe. Maybe we can do something in the future with the first 100 subscribers. As I said, guys, this is a brand new channel, so make sure you subscribe, leave a comment. I'll see you on the next one. Sure.